ما بحثا آبوكر ما شاء الله شخودير محمد صلوات شخور لي بنرن ميرك رونالدو ميسي دور ولو بعض ده بفوتبول دليزه و جول دي باريس تجير ريجير بتكجير بيجي فرموز سروكي النووي جولا جو جو خضر باسي جولي بك تبي رامه گونتر والف روجنامه‌وانی نافدار آلمانی دما کودچی جمع آپو پشتی کو بدگره دنویسینه بحث دکه بحثا آپو دکه دما لشامی جا فوتبولی دلیزه دبی yani Türkiye آپو بردن دیروک آپو بردن تشتی کو آپو کری بردن گونتر والف دبیجه دما کومدیت کو آپو و جروبا تیما لهمبری آپو همو آپو چینه آپو دچه گولێکی لەسەر تیما لە دژیوی قاشۆ دلیزن تیما لە دژیوی دچ گۆلێکی لوەرچێ دەکە ئەڤ کەسێن هان ئەڤ vê tîma hanê ji Apo re li çepka dixin û kêfa xwetînin ku Apo golekî li ser wan çêkirî got wê çaxê de min nas kir ku ev Apo Hitlerekî biçûk e ev ya bibe xwedî desthilatdarî Apo Abdullah Öcalan bibe xwedî desthilatdarî û yani Hitlerekî mezincê derkeve niha Hitlerekî biçûk dîktatorekî biçûk çima me behsa vê mesela hanê kir ji ber ku hinek tiştên hene mere vedgere arşîfê nivîsandinê arşîfê vîdyoa baş û mala xwedê ava ku ev tişt hebûn ku mere karibe dema rexne dike yani ê ku ji xwendinê hez neke bi dîmen bi vîdyo bibîne ku serokê wî newewî çawa dema ku piçekî piçekî bû asteng evê ku li ber golê bû asteng Apo çawa ewî girt û wilo hêrs bû Apo tim dixwaze gola çê bike û gola li ser gelê Kurd çê bike ne li ser dewleta Tirk mixabin rewşa Apo divan çend saniye di vî dîmenê hanê dîroka Apo hemû meretkare divan van dîmenê hanê de wilo Kurd bike bi Kurdî bide diyar kir